السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في آية أخرى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. Gel cemaat, gel Müslümanın, salam Allah, bereket Allah, şuma sarıp. Hamd ka Allah'a. Allah'ıma vraşt, rızkma do, ma Müslüman vraşt, hidayet do ma, rağırmıt ma peygamber aşavit ve mahlukatın xo müra şeref insanera, ma şeref insanı mar layık do ve ma insan vraşt. İnsan vakti ende sırf fakat tena بفكر فهم كان الله تعالى چی نعمت دوجه يعني انسان بيعيش وهر عقل وهر اراده وهر شعور يونا مخلوق ما براشتن اما ما انسان براشت ما لايق انسان دي öyleyse maz o kadarsa maz batı Allah bikir batı humay bikir ve insanatı خو muhafaza bikir zaten pure peygamber umme pure kitabıme sebep enno ki ma insan bücü ve haya peyni insan bemu riayet Salam Allah, paşgiri Allah, destgiri Allah, himaye Allah, peygamber sorup, nesli peygamber sorup, kıcım peygamber sorup ve dua Allah, bereket Allah, on bazı peygamber sorup, ashabın peygamber, ayık haya, peyni, hattı peygamber edmen ve çizgi peygamber edmen ve به کلمه خو به مال خو به جون خو را پیامبر فداکاری کرده رحمه همه یه پیرنون سر و روی جمعه رحمه همه برکت همه شما پیرنون سر مگر الله را یعنی حساب بکر ما الله خو بیرمه کر همه جوارین ماون خو سر خوبینون پیور عملون مهندسون ایرا ما یه تنبیه خو بیر و آیاق حالا ما عیب بکر و مسئولیت ما وظیفه ما گره ما چنسه ما گره خسر وظیفه خسر جهد و غیرت بکر ان هالچنا ما ای بیاجه انا بنا تقوا و کم گره بکر سر وزک بن متقی ساجه یعنی ای الله را ترسن دیه ترجمه بن اقدنیون eğer az vazan در حق استعاذه شما خبر بید استعاذه چنو استعاذه yani şer şeytanın insanın ra ve şeytanın cinnin ra ma xo erzen humay yani xo humay eştiş veya xuyoy eştiş enir mabun istiaze terkibun se sığınma yani vakti ma xo erzen yaşayoy veya ma xo erzen peşyoy enir mabun istiaze falan kes xaşt falan kes yani yara yardım vaşt yara destek yara paşt vaşt ve destegiri vaşt, paşgiri vaşt, enerbun sığınma. Ha Müslüman sakın vakti vesvese di, vakti yo tehlike di ve tena nişken te baş bükür, xu erzın yeşi Allah. Enermabun istiaze. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de çen ayeti kerimet marabun seni istiaze bikren. İstiaze yo per vatava, per feka ma istiaze ken mesela o istiazak Hazreti Meryem samed deyki Hazreti Meryem samed Hazreti Meryem ve Hazreti İsa yani xaşt yeşi Allah ve ya Rabbi Allahümme inni a'uzuha bik ve zürriyetaha mineşşeytanirracim ya Rabbi vakti Meryem ar dünya hana ve az ana kine xo ve zürriyetik ene Rabbin az ene erzen yeşi tu himayet tu ya Rabbi çimpi enin serib ve şer şeytanın insan ve cinnin ra ya Rabbi tem muhafaza bikir. En istiaze befekyo vata. Veya mesela Sure Kul Auzu bi Rabbin Nas, Kul Auzu bi Rabbil Felak ocak kulyon yani vac yani az xardan yeşe humay şer insanın ra şer cindun ra şer hasudun ra şer tehlike
شود çünkü meçhul ra insan tersun o çünkü insan nişanasın insan ayrı tersun ayrı insan ve erzun yaşı humay ve ver İslam'ı mesela vakti şu insan şin teber ciyo derad ve ciyo kıla koten ra avakveten insanın ve eşen yaşı cindun ve vaten pil cindun ra ma em şeytya ma خوش yaşı be تما شرع بینون را محافظه بکر Allah Teala en göre kön haram kön yasak çünkü çoğu nişkün şer bir Allah o şerri mabinin şerri mutlak fakat huma ucuari nişkün şer mara dürfin yo istiaze انه ki insan amelen istiaze bekir. O görek Hazreti Yusuf aleyhisselam vakti Züleyha ve davet ke ve yo günah yani ve davet ke et güniya Hazreti Yusuf'a maazallah yani sadece fikya ne kadına göre koy tra bir kod ve vaşt berem işte vakti tebuas şeytanın Rabbin ve şeytanın xwe dürfin sadece pefek vatışa yinra şerin ra xwe berzgeşi Allah ama amelen vatıyin bekir ingüre nebir hatta yom mesela bun yom yarık şibhaş iş gücü şeytana kirden insan verdin yo binuna fesade kirden o şibhaş kerek şeytana mon şeytan o mazon ve la tesidir temara tekarın pen mena hatta ey insan bin karun pen mena yen hak yunus karun mawakir men rajim bikir la tesidir tiz taife mera şu rajte gurog azaken tiz o guraken tomeyte karun pen mena hakikaten vakti maonen insanlara yosuri insanın öz gure şeytan ken ve istiaza az vazan darhaki mahi haberdun istiaza yani şeytanın insiyon ra ayet-i meyte şımarıven Allah-u Teala bun ayık mesela derhak ayetun Allah yo zonaya yen çinu ama yen ayetun Allah inkar ken veya derhak ayetun Allah pid yani münakaşa ken pid nuntevera Peygamber aleyhissalatu vesselam ra Allah-u Teala hitap yer tabi bir şahsiyet köre insanının o yo zonaya yen çinu sadece zerreyini diyor kibir öst yani yo pilati yo çizun ve yen pid nuntever pid münakaşa ken şer'inin rabun فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله شر إن را خبر يشي الله إنه هو السميع البصير يعني الله تعالى هو أشنون وهو فينان يعني إنك زنجين ها حوارا إنك يعني خب بيلجن وسانكي يوزوناين شخصا مزك يعني يوسوري إنسان انقدر ما يبينون المناقشة كل ما يعرفون زوناين مقبرة از انقدر زون از انقدر تنيو مكتبون تنيو علم توست sadece yo koru pilati ve yo kibir şer'in kibirun ve şer'in mutekebbirun ra magarakhwe berz yeşe humay veya yunacan Allah-u Teala bun sure Araf peyni Araf yani ayet so navay çehar veya so navay punç innellezine takav iza messahum taifun mineşşeytan tezekkeru fe izahum mubsirun yani ayet ehli عقلی اهل تقوای زونایی و عملو یند خبرداریش یند رانشتش ورشتش یند دیو حساب کتاب است وقتی یعنی شیطان را یو پیاجن یعنی یو نشگل یعنی یو هوایون و سکن آیا حلون ذکر الله کن veya همای اون خبیر veya o fıtrat خو اون خبیر yani az insana az gelen göre mekir vakti nome Allah artı birse Allah-u Teala bu çimun yen kön tabi çim akıl ve çim kalp ve çim vicdan yen bena o gurara xwe dürgin veya ve imma yanzagannaka mineşşeytanin nazgun fastaiz billah innehu huves-semi'ul alim yani yo vesvese ita vesvese eğer şeytan ra yani yo piş daşmawa yo yaş daşmawa ki het yo xarabeya avakt şuma şer'in şeytanın ra bazen auzu billah mineşşeytanirracim yani xub bidan het
یش الله ق وقت انسان زونا یو وسوسه هویو وقت مبا اعوذ بالله از اون ایتا تهلیکه است از اون ایتا یو گناه است و از اون ایتا یو خرابه است وقت مزونا ان زونایا به سبب که از خو ان شیطانون را متکبرون را هات بنا از تدبیر بیر اگر تدبیر می گوش می قوت من نرسون سر از خو بید یش همای و همای را یاردم بیر دستک بیر آیا دینید يعني استعاذة دسماج عقله وقت ما قرآن ونن يعني سنين ما دسماج جن دسماج وجود ماز دسماج عقل مازك استعاذة وقت ما استعاذة كرد فكر düşünce و شر خرابه يعني ما واسن ذهن خورا تمیز کرد يعني او که قرآن يعني سيو يعني صاف براق تمیز ما بشك او يعني قرآن را استفاده بکر یعنی یو وسوسه یو فکر باطل قافه ما مکر و پرازیت مبرازم کنجا مردم استعاذه کن یو جا مردم قوتی تران راسن یو تهلکه مردم نزون چونکه شیطان دست راش راین دست شب راین نومه دین راین نومه حوله راین و قرآن کریم الله تعالی بون یعنی فساده کن بون موازن حوله بکر ایرا كوجا جيش قوت من راسن ما خدون يشي الله جوشن الكبير ما انقدونن يا سند من لا سند له يا غياث من لا غياث له يا زخر من لا زخر له يا حرز من لا حرز له يعني هما تبير يعني تو هر اكسونك yardım yani çocuğunu ders verirce tu her ekesonik çocuğa nişke xo berz yaşay tu yaşayını tu her ekesonik یو تکیگاه ین چنو یو جاخو باز جی چنو یوک جیر حاول بکر چنو حاول ین تی یش ین تی و ماترا وازن ماترا دستگیر وازن و ما خو آزنن تم حاول تم وازن و ته هر چیمای دستو و ما سرم حمایت و ما سرم شر انسانون شیطانون انسان و جنون را یا رب تم محافظه بکر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.